Mbia mano sana umwanche muliabegeta seni kia Ndizi TV ni wacharagire Chinsa Isano na Ibere chia wono mugaso unachire chitaliki Isano ne mumutinyo kabere omwako iga bwechiri bubere emeronge bere na isato asengo kwaligania asemesa yamangana maya elindengo manye nare yabere kago kolekana akora chingongo chionsi inye chense chinga kitoroche aborkyo bekerasi ya kianda baba gwikirana imechi skuru sense ya Kenya ase okwene kibinango enyorera bale kisemi naboigo ekyombe ya Kefri nigo yeso kiribene naboigo kubwatana ne serikali ya county ya Kisii ase okwene kibuna obolemi naboigo obotugibwe chinswe gokolekana bole asenchera endonge naboigo abagavana kurachi county nigo bagendete kubolia serikali enene kwena na chibesa gochia ase chi county nonya serikali yabage kwene kingani go barachi kwena na chi bilioni chi misato emerongo 53 na isano nabara ikurase county ya Kilifi bono nigo bachiramo ase okubwatana naboigo kwene kia amagendero ase chinsemechyo mwanchi muri karansa oike elinde ngomanye asenchira yobwenye kolinde nyora chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabogoto nyora gwetra Ndizi TV News Digital naboiga sensemo ya YouTube nabogoto nyora gwetra Ndizi TV News asensemo ya website nabogoto nyora gwetra www.ndizitv.or.ke Erietaria ne Fridah Kerubo na sinsemo chibero kerelio nigotokubwatenere Joshua Auta ngwira nada segeke Kerubo sio elinde ngomanye amange Abaro kigwa bekerasi ya kiandani go bagendete goikirana ase chiskuru elioko yagendera kwenyorera chisemi ase eskuru ya Kisii nigo abaiboli kurwa chinsemo baba koleta abana babo anene mono ase baba kwene kinigo obokoleri obuya bogendete kwene kigwa ase skuru eyo naboigo emerobelio yo kubalikia abaro kigwa boni gagendete kokolekana ase nchera yobwango Amayia tango climate migiro babu no moi buri omogena kire Kisii school rono ale na right na ndo mwana ondega iga lakini ndo chenga environment yerega nengire kabisa nabo igo mantu na toige tanje na ikara 9:30 lakini na suguri keiru bilivyo na ndera inyimbange kogenda antu me na waibuli abange gaiga abange kabisa baru kukinsemo wao akomwe na ndai ngorusio mwana kwale yaikabu tuko bano to nerera ingi okore bia na bali mundu ochembia bago toira gaiga ekiagera iko bagasi temono ke abaibuli bali bakorwale egere bairane bagende okore mirende ndengao ase igo na ande ngo school sana Ndizi pia soko totalera oranga na kitokorerwa nabo igo Dongo school station ya sana kiagera ngo tuwe miseri akudia mange igoro ya magenderero au nabo igo buna tokoreta abana gaiga se school ya Kisii school aina na magenderero bad ya se igo donda tenga mbia mono magenderero igo no mukioyo abana bitu tibasome egere ka bate ko biongozi bia baadaye Tinga kicho boigo ase skuru ya baisike ya Nyabururu nigo abaiboli baba gwikirana ase chinsemecho ase omorobeli obokolikia abarokigwa bekerasi ya kianda obakogokolekana na boigo abaiboli nigo baba kogokera obokoleri we skuru yo Asa malieta ngoro kwa Geoffrey Otundo lakini ase lieta lia bosongo bakondo kamatiang ase torane segeti kya Nyabururu girls ndocho morobelioro bwa admission mbuyo endrete abantu ndoche mbwango abantu kunya gushuka bare raini teyo ntambe nande batorasisheire ase raini yari gochakoba ya labeling batotebirie umwana na bagutigara ache kunya gokora labeling baadaye egera bakurware banyore chingaki chyo koirana igondo cho egasimbu ya endrete kene ngiyo gekongwa nturarora kende kebe bono
bari gwanja bakore buna ndoche Nyabururu bagokora iga ba iborie ngakie ere enginyenge gekoera mbare baruete Chinsa mwao bakore umuroberi iga buna ndoche ogendrete na barabuba chisukuru echi ba teme ko harakisha buna ga ndoche baendete kwa Gotigara imeye chisemi ni gongo kumanyibuna aborokia ba ECD niko bagendete kwe murungani kubwatikana nogo chika kurase kiombe gia SRC aseba beire bakonachwa omusharobo goika chiribu Isano na Ibere ukwana nabaliki bamangana niko baganirie ekiombe kyo kurigereria engana yoboya nabo igokweneki obokoleri obuya ase amatukabusyo. We are going to indict that. And that practice, if allowed to continue, we shall see reduction of salaries, which is in contravention of Article 14 of Convention 95 of ILO on protection of wages. We cannot have a policy decision that seeks to revise salaries downwards. It has never happened. It is unlawful, it is unconstitutional. Where is that coming from? We all know that SRC is guided by the provisions of the Constitution on its mandate. SRC, in conducting its mandate, shall observe rule of law, shall observe equality and retention of public officers. Retention of public officers is key. How do you retain public officers in the public service when you are reducing their salaries? Basic salary, 7,000. For God's sake, 7,000. We are challenging that. We want SRC to come on board and tell us what the process went through public participation. Serikali ye kaunti ya Kisii bono nigo agendete kubweterana nekiombe gia kefri eliokoene kibuna abalemi nabo igo obotugi bw'echinsungo kolekana bole asenchere ndonge eyemaga yekiombe kyo gotalera abalemi ase kaunti ya Kisii asebaene kiribuna abaisa gokora obulemi bw'echinsu mbachikoleta amagendera ase kaunti eyo. Leo hii tuna furaha sana kwa sababu tumepata wageni kutoka Kenya Marine Research Institute. Wametutembelea hapa kwa mujibu wa kuona namna ya kufanya kazi pamoja. Tungependa kushirikiana kwa ukaribu sana ili ufugaji au ukulima wa samaki uendelee vizuri hapa kwetu Kisii. Serikali zilizopo ni za national na devolve. Basi tumekuja ili tuonane na viongozi wale wa devolve government kama CEC hapa na pamoja na governor wa Kisii. Tuko na research station hapa Kisii, mahali panaitwa Kegati, na tuko na officers ambao wanasaidia kufanya research kuangalia ni aina gani ya samaki ambao wanaweza kufugwa katika maeneo haya. Abagavana nigo bagendete kubulia serikali kuba chibilioni chiminye emerongevere na Isano nonya serikali getigalte goteba nigo barabe bakwena na chibilioni chimisato emerongo 5 na Isano bucha ase chi county gukwana umugavana Fernandez Barasa nigo aburirie serikali enene kurigereria engane yo nabo kwene kinga chibese cyo ngorwego chirigo cha ase chi county asoko eneki obokoleri obia. As governors, we are still demanding for 425 billion Kenya shillings. 385 billion is not enough, so let us respect the constitution so that we can support devolution. We are aware the president and support devolution through the bottom-up economic transformation agenda. You can only achieve public information and economy to grow by supporting
devolution kwa kuleta pesa mashinani. That is the only way our economy will grow, because we must start from the grassroots. Bottom-up economic transformation agenda must start from the grassroots. So we are requesting the president to intervene so that we can get money to the counties kuleta maendeleo hapa. Habara ibe county ya Kilifi kurwase ebyama abono nigo bachire amo naboigo kobwaterana elinde kweneki obokoleri obuya kolinde nigo bamochire bali bakomochia serikali bunatera abage gwikirani amagenderero ase baganiriye kwegwa chinga ki chisaine ase okweneki amagenderero ime ya Kenya. Sababu tumetoka kwa uchaguzi, na mnavyojua uchaguzi huwa na makiki mengi ya matusi, ya kutukanana, lakini siasa zimeisha. Saa hizi ni wakati wa kufanya kazi, na tukaonelea kama viongozi tuitane, tuje tuangalie pahali ambapo tulienda makosa, tukakwaruzana, tuweke vichwa pamoja, tuwe na uwiano kabisa, kwa sababu sote sisi ni watu wa Kenya kwanza. Kulingana na mkutano huu tumeletwa pamoja ili kufanya muungano na uwiano pale mahali ambao tulikwazana vyama vyetu vya Kenya kwanza, especially UDA na PA, kwa sababu kulikuwa na mvutano sana wakati wa campaigns, na ile ilitugharimu sana kuona kwamba kura zetu na nafasi za viti katika bunge ambavyo tungepata iliweza kupungua kwa sababu ule mgawanyiko wetu. Ndio maana tumeitana pamoja ili muungano huu uweze kutusaidia kura zinazokuja 2027 ama in case of any by election. Siasa imeisha sana, hakuna tena upinzani saa hizi. Sote kile tunatafuta sasa ni maendeleo kwa ajili ya manufaa ya wananchi wetu wa Kilifi. Kwa sababu tukiendelea kupigana basi itakuwa ni wale wananchi wataumia, maana fahali wawili wanapopigana nyasi huumia, na hatutaki wananchi wetu waumie. Tunachotaka ni wananchi wafaidike. Abateneneli kurwase kiombe gekwegerera obwene bw'amanyabantu nigo baburirie serikali kurigereria amoncherero ayabetega kubikwa omwaka w'ekiri 2015 nemo ase okweneki oburendi ya sensemo ya Kerio Valley elio gotanga obusagani naboigo oboibi bwetugo okwana nabaliki bamangana Bernard Mugesa nigo aerera enyencho nerororo ase ogotinya oburendi ase Chinsa. Seen that quick and effective implementation of those recommendations, and I can tell you kama hizi recommendations zitakuwa implemented and what we are saying there, definitely it will be a game changer kwa watu wetu wa the Kerio Valley and the rest of the parts that experience insecurity. As one, how do we deal with the national police reservists, the NPR, how effective are they? Ndio aso nikasema ya kwamba for us to contain the insecurity katika hiyo region, let us deploy our police officers who have been trained, who understand issues of command etc, because if you disarm the NPR for example, does that offer a solution if you don't have enough security personnel on the ground? So lile jambo la kwanza tulisema yes, disarmament, as a commission tulisema disarmament is a good thing, but we must have alternative B ambaye wananchi watakuwa na ile security ya kutosha, na hiyo security itoke kwa National Police Service. Umanche muligereria korwa sorbotioro nigana ikire omoelio bwa mangana maya asebire biga kurende ngo gusaba basa konyegera chikoraga Chinsa 10 ayuna mange no nyara senchira iyo wenye bno koletronere sara nyarangi ontita kurende nyora Chinsa machiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotanyara gwitra Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotanyara gwitra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanyara gwitra www.ndizitv.or.ke magachi kamera sokone kibuna ebicha na boigo eliogiria gukira sole asenshira ya bene nere Abigail Nyanchama tobe tukubwatenere Joshua Auta asinsemo chibiorokerelio na incheriane Fridah Kerubo kokoganilia obuligerelia obia.